авылы, Шықшы авыл жилігіне кіре. Бүгін секінде 202 хужалық Аланьға ауылында 298 кіші яши. Енді Аланьға ауыл халқы тырыш, мен шулай деп айтырайым. Тырыш, олар өздерінің мол астырап, шулай айттырып мотор яши біледер. Оларның урамнары енді шиста, өзіңіз көріп тұрасыз, бұқтай тұтарға яраталар. Ауылында біздің 2 шишмәбіз бар. Олар біздің енді өзіміздің ішмәкәрдер қайтып іштәділер, шадылар, башқа жерлерден тұрыш егетлер бар. Енді ол шишмәлерні бізді қағыз соқлап тұттарға ішленген біздің yol iti urunları bilen, motor iti işlengen şişmeler, kıymetli şişmeler elbette. Mene şulay etip, Alanya'ga halka şulay etip bu göstergende ömür kişiri. Негізіне шушы дүрісірәге шушында басып қағыр. Өзім башқарып шықтым бүтін ішіне де. Әбейдегі болғандар енді Ехекер бабай қолынан бүтін әйбірді келген енді. Бешілер бүтін ауылға бүтін шкафлар, нелер яса берген. Ол күнәрі менен меңа да қалған деп айтсам да дұрыс олайынды. Бүтін тәрәзі нәрішникларын бүтін әсін баштан ағашты ясадым. Андан соң қазір бүтін әсі темірге көшіп кешті. Темірден, қолайдан ясап қойдым енді. Өзім ашағанша енді. Қолдан нәрсе әшлейбіз, шуны дұрамыз енді. Оғында сапта әшлей енді. Әші болып. Мен малайны қызым ешеге ертам енді. Шушы ұмарта, отлар бар менім. Перепелкалар, тауықтар бек көп. Шулар білән мәшкелеп үйде ятабыз енді. Мана қоласына кіргәштен мен жеңілерек болар деп ойлаймын енді. Бағалар өсе. Екі қыз білән малай, қызыбыз Мәриям, ұлыбыз Язнур. Отлар тіге еліне көбірек енді. Тіге пішендерлер тіге еліне қытлық болды бет енді. Шоңға көре тіге башсаны кимеді, үшеугіне қалды. Марталар 15-18 шул тирә енді. Аның тіге артығын тұтудан мәғіне жоқ. Тіге сатуды да болғаны жоқ. Тырыш, тұрмыш біттер бүтін яқтығында келген. Сен сау, шулай мотор етіп, бірге тегізікті ешіргенсің.
Çıkanga mana şunun 30'unda shunda boshqa chiqqanga 45 yil bo'la. Biz ilerishganga bir sekunga 53 yil. Evet, 29 sekunda 53 yil bo'la. 30 sekunda muddat boshqa chiqqanga 45 yil. 8 yil ularga tarda. Mana biz Habibida Alloh aşkına basuğa urmanga ne yoz kuni ishlab ketamiz, kuz kuni qaytamiz biz gumba bitgach. Yoz kuni uylan joydan kirishamiz. Onlar jilaga, onlar gumbasi, onlar mexanizatormen. 30 yilga yaqin kombaynda ishladim. Traktorda ko'p ishladim, mashinada ishladim. Başında Belarus'ta dizelinde başında işledim. Allah'a şükür. İngilizce sıyır savaşı başladım için. Benim imzirlarga gitesi kiygeniye, no elimi işi vermedi. Avulda sıyırını kim sağır dedi de, çart firma, 15 yaşta firmaya girdim ben. Allah'a şükür, onlara sıyır savaşı bulup gitkenler. Laboran kaldılar beni, onlara firma müdürünü aldılar. Onları yanından şortturmuş, bağlar deyip, biz oklara girgeç. Yangadan aşkına kalıp geldi. 13 yıl aşkınada işlep layıklı yola çıktım. 40 yıl ısrarlısın hep. İş bana da terbiye Allah'a şükür. Kuşlar bilen iskitkiş yaxşı yaşayız. Koysungana olsan da, birekte mine şuşu kuşlar, biz bular bilen uramdan da yirmiyiz, bokşadan gına yürüyüz. Şuşu rakip kuşlar bilen. Biz 45 yıl boyunca bular bilen birekten de şuşlar kuşlar bilen bir kelimeden gelmişse süzge kilerimiz yok Allah'a şükür. 45 yıl boyunca şuşunda yaşar. Biz çıkan vakitte bular yeşler iyi. Biz çıkan yılda anileri gitti, vefat buldu, onlar iyi başka aniden kaldılar, atileri bile üstler, atileri atide buldu, ani de buldu, şu anda üstlerdi onlarını. Ben bunlar bile Allah'a şükür birbirimizle yardımlaşıp, mindi iş bulsa da birbirimize yardımlaşıp, şu anda yaşıyoruz, biz bundan tordan başlığından başladan ana yürüyoruz. Şunun başlığından başladan, benim toru yok. Evet, arkadaş, şuşa neden ayırmasın? Büyük kuşlar bizim Şeymardanov Fidaniyel, Şeymardanovlar yaşayın, onlar da bir geybet, onun orkulığına malaylar, gide uzun ut yanmasa da, ani utağız yanmay, avurtasız mellediler olar, irte kabılsan, ani işe nerse buldu, utağız nişe bir de yandı diler. Büyükten intağın ekip tatrası yok, ahatıvalar mür büyü, başka şıkkanda da bir katı yardım ettiler. Avurşaklarımız küp buldu. Onları koysun neysen deyinde, o kuşlarda mene lütsiyeler, mirasıvalar, ömümen kuşlarımız koysun uğramamız bile evet. Oralaşıp yardımlaşıp yaşayız. Bizim avulda halık şunday, birbirimizge yardım edip, tuğanlarsa yaşayız. Elhamdülillah şükür.
эшне 15 елда башлаган идек, агач теплицалардан. Аннан соң менә шушы теплицаларны төзедек. И шуның белән эшләдек башта, яннары дәүләт ярдәме башта алмадык, үзебез эшләп карадык инде. Аннан соң менә теге елны Рәис Нурганчы ярдәме белән, Илнур Дусовичның ярдәме белән грантта катнаштык. Авыл хуҗалыгы министрлыгыннан 1,5 миллион грант тоттык. Шуңар менә тагын 1,5 квадратный метрга теплицалар төзеп җибәрдек уже анда кыярны. Үзегез күрүгезчә, теге ике теплицада пленка белән ябылган. Анда 1,5 квадратный метр. Аларда безнең кыяр үсә. Көнгә менә бүгенге көндә, менә бүген җыйдык без 800 килограммнан артык кыяр. Көндәлек кыярны җыеп барабыз. Безнең кыяр Теләче районы, Саба районы, нары Болташ, Икукмара районының тапшырабыз кыярларны. Казанга китергә калмый да гына кыяр быел. Алай теге андый авыр дип әйтмәсәм, ягъни бер әйләнгәч инде, хәзер теге опыт та бар, Аллага шөкер. Шуңа күрә теге белмәгән җирләрен агрономнар белән киңәшләшәбез. Туймазыда, аннары менә Майскин агрономнар белән эшлибез. Гавриш компаниясының агрономнар белән эшлим мин. Шуңа күрә алардан ярдәм сорыйбыз. Белмәгәннәрне инде. Монда безнең Бёрн сортлы Голландия сорты, Бёрн НЗЗ компаниясыныкы. Бер ырлыкны чәчеп, шул ырлыктан үстерә башлыйбыз. Менә шул бер ырлыктан үскән кыярлар, булар инде икенче партия. Беренче партия инде алар үрелеп беткән, алар инде почти кыярны биреп тә бетерделәр. Менә булар иң шәп бирә торган вакытлары кыярларны. Кыярларны көндәлек җыябыз, көндәлек үрәбез. Менә бер барабыз аларны, бер аларга Шүктәләр, соңы бетәләр. Шүкләр арасындагы менә шушындый вакыйларны алабыз. Култыгастарын алып барабыз инде. Менә бу култыгасларын, менә бу мыекларны алырга тиешендә. Бүтән 4 теплицаны тәртиптә тотабыз инде. Илгергә тырышабыз инде. Җыябыз. Ауганнарын турайтып үреп барабыз. Барысына да үзебез билеп эшлибез инде. Рәмиз безгә менә шулай эшләгез дип кенә әйтә дә, өйрәтә дә. Без аның эшен төгәл итеп үтәргә тырышабыз инде. Бәйләүгә кечкенәдән бәйләдем. Әбиебез өйрәтте безне, җинҗирләргә дә, бәйләргә дә. Мин 4нче класста вакытта үземә бияләй бәйләп килгәнемне хәтерлим. Әби безгә һәр вакыт әйтә иде, эшләгәнегез минем өчен булса, өйрәнгәнегез үзегез өчен булыр дип. Бу һөнәр миңа гомер буе кирәк булды. Башта үземә бәйләп кидем. Аннары балаларыма, бүтән туганнарыма җирләп бәйләп кидердем. Хәзердәген аныкларыма бәйләп киертәм, кайсы берсенә җанны эрләп бирәм, үзләре бәйлиләр, күбесенә үзем бәйләп киертәм. Пенсиягә чыкканнан соң вакыт күбәйде. Нәрсә белән булса да шөгыльләнергә кирәк. Мин телевизор каршында утырырга яратмыйм. Күбрәк кул эшләре белән шөгыльләнәм. Кыш көннәрендә бигрәк тә вакыт күп, көнне нишәтеп, озын көннәрне үткәрергә кирәк инде. Җаным булган хәтле, җепләрем булган хәтле бәйлим. Шигү дә шигәм. Шигү шигәргә бик яратам. Ансамбльгә йөри башлагач, мин инде ансамбльдә баштарак без күлмәкләр генә киядерик, аннар инде алъяпкычлар, яулыклар дагын тегәргә булдык. Ул теләк аны дагын инде мин керттем. Әйдәгез әле, менә нинди матур бит ул вакытта әле авылларда бер җирдә дә алъяпкычлар, яулыклар япкан кешеләр юк иде. Алъяпкычлар тегеп бөтен коллективка, аларны шигеп, яулыклар тегеп, яулыкларны шигеп. Шулай итеп, безнең кая барсак тагын бик матур киемегез, каян алдыгыз дип безгә шаккатып карап торалар иде инде. Хәзер инде бездән үрнәк алып, безнең шигү үрнәкләрен алып, күп җирдә шул алъяпкычлар, яулыклар әзерләделәр, күп коллективлар. Мин аларны бөтен йөрәк җылысын биреп, яхшы булсын дип, матур булсын дип, кешегә ошасын дип бәйлим. Үзем өчен генә түгел, менә кая барсаң да, кунакка барасыңмы, туган томашаңа барасыңмы, кибеттән алган әйбер түгел, үзеңнең йөрәк җылыгыңа кертеп бәйләгән әйберләрне бүләккә бару бик күңелле, аны бик теләп, бик шатланып кабул итәләр. Кая барсам дагы менә киезләр бәйлим, киезләр алып барам, тапчкалар бәйлим, аларны алып барам. Носкиларны хәзер бик сирәк кеше генә бәйли инде.
Минем бәйләгән носкилар бик еракларга киттеләр инде хәзер. Свердловский якларына китәләр, Казаннан бик күбәп китәләр, Мәскәүләргә дә китте инде бу.